Justinijan je veliki je bio drugi svjetski Justinijan, čije je kršteno ime Upravda, Savatijev, otac Istoko, majka Ginevica. I on je sagradio Hagia Sophia. A kod nas, naši profesori, u sve srpske građevine srednjeg veka, sve ikone, umjetnost nazvali Bizanci. Nema ništa sve. A do sam ja rekao, pa dobro, ako su tu izretici postojali takvi, a nisu takvi. Pa što nisu to radili kod njih? Što su došli u Srbiju? Gdje su njihova Gračanica, njihovi Dečani, pa da i ti kopiramo, da mi napravimo iste kao i oni. Nema to ništa. Bizantija kao država nije nikad postala. To je bilo Rimsko carstvo Romeja i 547. godine, 100 godina posle pada Sarajeva. Nemački istoričar Hieronymus Wolf piše istoriju Bizantije i za prvi put tu državu naziva Bizantiju. Zašto Bizantija? Rimsko carstvo, ne? Nije Vatikanu išlo da se to zove Rimsko carstvo. Oni su se predstavili kao nastavnici Rimskog carstva, a ta država je ostavila krupne tragove u veri, kulturi i tako dalje. I onda ne može to biti Romejsko carstvo, pa ne čak ni Konstantinopolis, nego ime onoga sela gdje je podignut Carigran, Bizantija. To je pežorativni naziv za tu. I to je urađeno iz verskih razloga. Da bi se, to bilo centar pravoslavlja, da bi se unizilo, da bi se to na neki način svelo na ništa, zato ime Bizantija. Sad to da znate. Danas u ovome svijetu gdje smo mi pod pritiskom sa svih strana, političkim, ekonomskim, vojnim, verskim, kulturnim, napadnuti smo na svim tačkama. Nađu ljude koji plate i dovedu do vlasti da bi radili posao i zato smo tu mjesto. Moramo dići glas. Moramo se osloniti na Svetosavlje. Svetosavlje je alfa i omega za sve. Moramo se osloniti na našu bogatu prošlost, našu bogatu kulturu, našu bogatu istoriju i na tim temeljima graditi novu državu. Što se nauke tiče istorije, ja vas mogu pohvaliti. Kad sam ja počeo da istražujem našu prošlost, da bi vratio 3000 godina pokradene istorije kulture srpskog narodu, ljudi su me smatrali za rešenjaka. Danas cela svetska nauka mi daje podršku. Genetika, vodeći američki univerziteti i naravno stara Carska Ruska akademija, a pa za to nedavno i ona bivša sovjetska. I menjaju postepeno programe, sve se menja. Vreme je da mi, Srbi, nađemo moralne i duhovne snage, da se ponovo dignemo, jer smo mi narod Feniks koji se dizao iz pepela. Evo vam jedan primjer. Kada je Karađorđe oslobodio Srbiju, znate koliko imala stanovnika? 501 žitelja. Koliko četvrtina Beograda. I
I 1808. godine, kada je sa svojim trešnjevim topovima najavio Vaska Srbije, cijela zapadna Evropa je bila u panici od te šake Srbije. Pa je vodeći geograf i istoričar u Berlinu, Gustav Zeuner, predložio da se promeni ime Hermskog poluostrva, jer Balkansko poluostrvo je bilo Hermsko poluostrvo, to je srpski naziv, isto kao Hum, Hel. Tako su ga zvali stari Grci, tako su ga zvali Rimljani, tako su ga zvali i Turci. Da se ne bi vaskrska Srbija našla na svojoj teritoriji, na svom Hermskom poluostrvu i vezala za svoju antičku prošlost i dobila tvršće i dublje korene, predlaže da se promeni ime poluostrva, da se nazove Balkansko. Uzeo je to iz jezika nekog azijskog plemena. Da biste vi shvatili koliko je bila široka antisrpska zavera i mržnja u celoj zapadnoj Evropi, oni su prosto aplauzom to prihvatili i preko noći menja se ime jednog poluostrva. I od tada, odmah, na istom mjestu, da su promenili ime poluostrva i nazvali Balkansko, zakačili su jednu etiketu primitivni Balkanci. I dan danas ta etiketa stoji. Mi koji smo dali ovoj Evropi svet, prvu zemljoradnju, prvu metalurgiju, prvu pismenost, prvu kulturu, prva vjerovanja, prve zakone, prvu umetnost, sve. Mi smo primitivni. A oni su otmeni i kulturni. Tako da i ona šarulja što pase tamo u Francuskoj, ona je kulturnija od ove naše šarulje što pase ovdje. Jer vidite, molim vas, kako ona lepo žvaće travu, ova naša samo mota, ne zna da žvaće. E sad ovako, gospodo, ja sam nešto rekao, a ja bi sad da vama reći. Pitajte šta želite da čujete. Hvala vam.